Mayam Krumzari don't agree with Impact News ni Rajnong Thongwam. Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Mutaran Mokchari. Thasi ki Mari Habadi Nintokaba Numita Hakiba Yoharabadu gi Matungda Maruena Yamakatil gi Saruk Sing Chauna Kai Kiba, Minutong Tekiba, Manipur Legislative Assembly ki Sarukayama Kai Kiba. Nauna Sagaliba, Secretariat ki buildings in the correct chapter Singma Kayama Maruina, government ki construction sing the Chauna Kaibi Mamitareba, at the same time private construction sing the Sumasam Sagilanai, construction the Sukai with the Yam Lady, Aduba Maruina, government ki construction sing the Chauna Kaibi Mamila Pasida, Tongatonga political party na, quality maintain Togde, Aduba BJP Pavana, Chief Minister si moral ground da, Pamthado Katabani Aduga, High River Construction, Ayam Basis Hakiba, Simplex Private Limited Company Bu. Manipur the ban tawgat ni have given from the Chimaka like Hariba political turmoil home Malisi Matang the Kanan look at the Mutangasi Impact News ki studio drinks in the Virivasi. Joining us tonight on Manung Hutna BJP Manipur Pradesh ki Vice President Obiriba Kuyoja, Dr. R. Kiranjani Ahamata Dozanajan Mutaramokcheri. Welcome to the show. Appreciate your joining. Also joining us JDU Manipur State Unit ki President Obiriba Kuyoja M. Tombini Oja Tobi Mutaramokcheri. Welcome to the show. Appreciate your joining too. Those are the questions. Ozaran Jandagi Hojarage BJP ka koi Congress ka bata Huna babang na tragasu ngarang si tonga press conferencing da BJP na pondokre Chief Minister si pamthado kadamni moral ground da aduga Simplex private limited company se Manipur da ban tagodam ni habi wapam BJP na pondokre aduga amu government ka site na pondore isina hojik sakiba maru inima ka thel sakiba si koi NBCC National Building Construction Corporation Limited na ki makha da Simplex na contract lor ka sakiba ni maru da masi ki responsibility si NBCC na logo da bani masidati PWD camp ta yaw khiti habi wapam lai PWD is not related at all hari wapam sing asida koi BJP ki oiba reaction se karino ja tasengadi state ama haibasi kanana rule tawrige public elected members including CM and PWD minister moi ma'am si yaurga state se chalai ri bneba hate NBCC na laga natraga Simplex na laga building si saba na teba it has to be approved ma design to approve tawni structural canvassing do analysis tawgadabani soil testing tawgadab mayamam le adu NBCC ki khutang da Simplex na sabani harga state ki responsibility yaude haibasidi masidi yamna irresponsible oiba government amagi reply ne na ina laweba adu masidi sensitive oiba government for the people khallaba development in true spirit khanba government orgadi madu reply to people thokte na kalle adu ko sagali gi matam se da maru in construction ki period ki matam du da ko gi PWD na natraga mena yang se lobu ya dabra ha bi wapam public na phungdori se madu da di khoi da hadi mi gi thabak ta mina thabak pai ri bu da khoi na intervene to ba interfere to bu khoi da instruction lai di ha bi wapam no adu de totally wrong ai gi sari ai gi property si state to gi property ne sari se ai gi yum sabi bada aina sabanate kanona mystery sing sabani and hidak ki component yacht ki structure sui su de aina yengwi right like there that is kari haiga dam lo kang I have no word aduna si di aina sai haijai do yamna irresponsible oiba reply ne lo adu in a sense people's the madu mislead to wa aduga wrong information people in low okay miyambu mislead to ba lan information people mong organi have any responsibility learning the bagi wa mama mitari matang sai da yuza to midlak se ga government se responsibility low bu sidagi na thaire chale ne khanbi kari have ni raz ujiksi khoi mangda tari basi awana shena aduga loinana hujiki soi palliba mayam singse masigi rescue team laktna center dagi kari tori ba somda akhoi onjin na political tone si kitang gan malibra just hujiki akhoi gi yamong na thambi gi basi thoidong la le habdi nate adumak bu hujik akhoi mangda tabaga hujik changsil leibasika kitang gan manbra haina khale adung po akhoi gi isagi lamdamda ishagi port masi akhoi gi ojani pamsagi matamda nan lapsable pool dagi purely state ki pasamta yaudna central pool dagi semgi bani aduga masi akhoi gi NBCC na sabani semgal leiba saisda sagal leiba saisda kari asoiba leige aduga kari tawge habududi yengbududi sarkar da nate akhoi Manipur da leiba akhoi nagrik punama ke akhoi hak ne madu yengjel hoba madi yam sangi aduga hujiki leiba port sida madum da sangsan dringe da
Hujik akoi leidiba ima kaithel isda phamjari ba ima singsi akhoi portion leitaba paisa leitaba gumba sina bank masadagi lanaidagi purga paisa thajadraga pur hapsani base masigi leidiba thaksida akhoi matam khara moina kaithel segot chagali da phamui da base masigi matam sida makhoi da thadari ba paisa thadari ba akhoi bank khangde aduga lanai party khangde moina sendoi lobidana matam kitang moibu yengbidana nomgi sara tanjariba mising adugi sarkarna su piba yaba mating pibidana makhoigi athu matamda phamam ama sinna na bohonaba kaithiem ji kamdongna kamain tongna amuhana ti oide kairudoge haiba adumda khoi mieng thamana chumgadra haiba ai party gi mai gi yem de sai mai gi smai thamjani da sengba akhoi masi national gi oiba kaino mani masai da kanagumna masi tawninga tawbusunate thoninga thokbusunate adu hayeng mu tholobu suwe masi akhoi haibngamde akhoi life su ngarang di husbo akhoi raji bani hingminari hayeng ke du no haibngamde that is up to God adu masi gi process da akhoi political tone se ai ganmalli just lakada pot leiri ai su hairkani political tone ganmalli habni adu matang so yamna simple oiba question amadi is the government willing to take the responsibility government see responsibility log the bida atopa mara thangdok resi NBC sin responsibility log the bani have a clear cut statement am lai se sida di kari have ni mase yamul ngasai thambi gi du I should accept tawje madu gi leiriba wahang du gi pakhum do madu da sarkar thaidok padi yabham thokte because of that Manipur da laiba akhoi gi miyam sina akhoi miyam gi mihut oina thammi se makhoi ni yengsin bibam changi maduga yengsin bidraga tawriba mi du da loina taina badi phatte masimakti akhoi aduga hujik lairiba se da akhoi mangda tariba porse hana akhoi masida khoi wakam tariba sida maga tariba awa basida mayam gi apunba khoi solidarity integrity argo mateng pang basi mathau tai habani adubo solidarity utpagi mateng pang bibagi amato oina mateng pang bagi matam sida khoi political tone ji kitang nganmali habani adubo BJP gi side gi yamna strong oiba opinion sing lakre even chief minister pham thado aduga simplex manipur ki ban tawda bani simplex hoje je currently new secretary ki building sin sema koina sarbani sablo idri asi jo correction pa ya hore adu boja matang sira political tone sing nganmali di hairi aduga solidarity utpai matam sida akoi political oiba wafam mayam phongdo nari se ojagi motadi nganmali han lobi brang nganmadi lobi BJP masi right time nen lobi maram di kaino da politics sai si mi hunaba nate lebak tu gi sakut thorang da policy framing da mistake may commit to lakpa then in the process of structure da akhoi kari haigani ningthi jana to hugda bagi porse masi politically analysis to godabani aduga karamba sarkar adugi karamba party ki sarkar na asigumba trapping asi torga trap nen lawe akhoi di saraiba building se trap nen lawe maduna imaibel singna pofam phaming ai do ramagadi pakatna si endna kotna misi mina se na thong godabna nekhai na dana de mathak de tarai bodon nandra kotna to godabna ba say for example taw thong awang lekai dar kan mi tumi ge de siri dana ko see Northeast India si earthquake ki prone ni the seismic kanoda seismicity the 5 zone da lay se kangabani 1990 ga 2001 gi bhuj earthquake ki matung dagi all the governments the central government even the Congress government ni matam dagi horaga koi gi any construction structure se earthquake resistance ki kaino hakadabne haibane 2001 the bhuj earthquake togre 2002 da even Manipur da engineer mayam akhoi gi oja tembo hoi structure engineer mayam chen nainara kanda yum sing sida akhoi gi earthquake resistance oiba magi kaino sing se hapkadamni calculate tawgadamne si yawrabne adu government ki mina khangna tender people si heta NBC sine pibo oiromoi non lapsable pool se through the government of Manipur lai bani adu ki project ado government of Manipur na thagali bani project saraga Thagaliba project adugi funding du la kanda work assign to matamda Manipur government has a great role, big role. Adugi role lu kramai logi ke what are the terms and conditions? Masi politics ki wang akta nate. Politics ay se praja miyam gi aphabat tawba. Aduga tangdu laitani hingna bagi progress se phajana positive boina na bagi pota la ko politics ne ba koi swai gi budi hoy hunna ba sai na bang akta tawi adu politics are lana lobu se idin waite is right time to criticize
to analyze and to give a big boost, not to commit again and not to happen such type of the structural defects. Okay, makata na matungda future da suma makalgi constructural koi mistake si thok tanagwe da magta hojik tagi pressure ama push ama piu mathau tai habani yamna political obi wagi wanate masidi matang charing ada saring ada ho habagi mong dune koi BJP ki site phongdu presi adu boja ozana su koi yuhar hakiba no ning thokaba no misida ozagi su oiba press conference ama korga phongdu ki bele re matamatu quality maintain tawdi habi wapam si ozana su phongdu biki adu ga koi IMC gi koi bylaw building bylaw na sing government gi bylaw na sing so amta ngak tawdi wapam si phongdu biki kari habini oja Hojik akwai satellite town ni manung da leriba yamna kungna yum saba sing sida mai magi apama mongda mai magi akwai gi construction si tawriba se masi akwai gi yum thangna ba amada aigi si leriba construction na si as per rules akwai gi construction gi akwai gi rule amagi makhada sadadana sabasina mana paitharaga man monde kindaraga sokodoriba sigadoriba awana tagadori bisindugi khallaga masi tung koina gi oina state government sina lisang sina sana ba akoi gi satellite town on sagre building sing se masi gi damakta akoi niyom ama sab sab ama sana han ba chungadra haibagi madugi opinion ne ne thamjabado aduga taseng no hojik akoi gi taseng na suni hojik akoi manipur da akoi sagaleba building sing si yamna akoi gi mong marin ta du yam yaure aduga central sponsors scheme akoi gi leiriba akoi project mayam sing se masidi quality control tawdre natraga tawi haibasidi masidi lebang mayam ne na khangi akoi na ung naina ba yamna mathau ta dre na khali aduga aina haijaribadi hojik akoi gi yamong na thambi gi bado matawroi si nate madugi potu akoi na sangsin ga daba step se kanba ma adudagi di mayam se kamdong da namu khunda laita ga dagi haibama adugi potu go loina na ahum subada yaining bagi polama ada kanagumba akoi gi autonomous oiba misang mi khai nai da polama na masi thigatlaga aduga chap saba maduda marale mi do dandi piba duda madugi khoi gi lambi sangsin notam da ji su support of jagane okay howji ko inadi rescue and relief ta phung thang je chebni mathang gi steps sing da inquiry ja thaba aduga khoi criticize ta urum da lak chebni break ti am thonjer ke oda break matung da oja da lak chege oja janda matang choi prem lok je break ti am thonjer ke impact ni meng ta no levi Welcome back. Adon ekbir bise Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Rajnong Thongbam. Manung Hutna tanga si khana jarme ba si hawkhiba ningthokaba numita 6.8 Richter scale gi akan ba yuharama hakra matungda Manipur da tongan mapam singda government am telanai gi construction mayama kai khiba aduga maruena government gi construction sing kai khiba aduga ima kai thel kai khiba sida political gi oiba changes mayama laiba political earthquake ama laib si matang da khana jaramani break ki mamangda oja tombina haibi khibada hojik si yuharaba matungda relief and rescue to bagi khwaidagi mathau taba matamni adu hairiba matam sida koina political gi angle lomdagi ngang masak patau basi kitang nganmali adu matung tarakpada kana mara leba kana no habasi masi thidoga cherak piba matamda JDU su support taguni habi oja tomi wafam fondoki adugi wafam duda oja Ranjan gi kari responsibility see relief disaster relief with the national gi team lagtana even the government has announced that the paisa supini in laigre adu normal course ni adum chathagadab leiraba poni madu aikoina madu nainarubadi darkar oidabran kale government ki responsible ni asiana tabda pi bai basi aduga national the issue laidana ko mayam si laga tawriba ado aigi motadi is a right time aduga masi inquiry toba khotpa gaise manipur da dei thajaba kitang wale as for example Laisang Hidengi Thong Crack Chatki Badu, dismantle Tokre, inquiry Tokre, what is the result? I could come de Manipuda. Siri open draw. Magi Commission Mam Sanonga Huzikari, Togese Manipuda, Lady, the form of government and system of administration, see, public Natazabu, what level? Maramaduna, Huzik Toiba, Kudak the Toy Nishida, people sings the alert or the see so with the knee, see so with the knee, I say. Masi, it's a kind of lesson. Masina. Individual yums habadani khangde sarkar ki buildings habadani khangde section nabagi damta politically masi aware ho hengada bana
Okay, politically aware when get the Beneduja as a party amoin, Suzana Puti, national site, NDRF team lai, National Disaster Management team, the Milai, even a Rurki, the engineer of Humlatana, Kai construction, Mamsi, Yanchela Makatana, repair to be other newly constructed water have Mayam analysis, Tauri, taste Mayama Tauri, other Bocherex, Manipur side. For example, Mamang Chihida, Nepal, you are Hakimatam, the Tonga Lebaks, even Manipur, they give a Pauba, rescue and relief kit. Team sing mayam private mayam khaigat naraga chakhi basu yauri hoje khoi manipur ki tholok matam dasu political party bo basu lanai mu sing bo basu mayam se chungchin na dana solidarity utpa relief and rescue ki matam nen khami da broja hoje sina this is the only right time for political commitment na ta political ngasai ojan habi ki political kai heta re awareness adu odori broja animak si kaino tawe khoi gi political party gi so say for example for BJP khoi gi general secretary just to the village of epicenters kawi kulen satna kotna koi adum relief ki tawri aduna different sector amane koi tongan tongan mi sing relief ki tawri now the issue di sidai koi ngasi discuss to godori badi political party amana to oina to godori badi paliba sarkar asina party asigi sarkar asina kaya yamna koi gi structure sida sensitive oige magi qualified or engineer me amam leina kari de soibano habaside koi masi naina base it's the right time sina ina haining iti disaster ki relief ki damukta di national gi lakhre and manipur government na 5 lakhs or something pigani high gare yum kaiba gi sem gane high gare marak sida tongan individual including BJP akoi just to the affected areas that koi mi am salaga asidi tawri okay BJP su tawri ato political party sing su tawri public su tawri government su tawri ato center tagi phawati me am lakre madu tawri hadan tumin laisambi mota asoi pase karai dano habagi mingselam utpi mathau tai habani ojana jana takpir pse to ai ojada su laksage ojada me hujik akoi manipur state ki one lejari ba akoi disaster management department se masi akoi seismic zone 5 ta yamna sathiba zone amata lei se manipur je khang lerabni aduga 2001 gi aduga mamang gi earthquake myam se yengurga akoi se section na yum kai saba khorpa se leigada bani aduga public ta awareness ama information people mathu adu handa ki war hak pe se mayam se kemta khangna da ai kari tawje ge habagi awareness ama yamna leigida base matang so sida akoi gi disaster management department manipur gi leiri se masi fazana mathau tawdrine lobi bra kari habi ni oja swai seti masi sama so men lowi masi NDRF ki koi training tawruba mi kuntra manga ni phu mu le haiba ma ado masi koi center dagi laktana hujiki tawriba asumhain tawdana akoi gi yamna koi gi leiriba asokpan anai nangiba singduda masi sangsinna akoi honaramoi haibidi nati honaramgani adubu makoi sina tawribasi praja singda pungning pen bawalam gane na lawi because of that maramdi ngasi maksi akoi yum tekpa mi siba akoi chenapati da mi ni sire jidibam da mi ama sire imphal east amadi imphal west da mi taruk sire mi mapan sire mi same na soe ada akoi gi state ki oba NDRF ki leiriba department ama अखोई खुद पूरा नत्रगना करीनो मधु की पोटमा अखोई तसेंग मधु अखोई मियाम खितंग पेन वालम गदरा है स्टेट के एसडीआरएफ टीम दी एनडीआरएफ की टीम द यावरगा हुजी रिलीफ एंड रेस्क्यू द यावर होगा अदो ओरगसु ममांग दसु अखोई नेशनल कैलामिटी नेशन जावगी म थोखरे सेंटर दी लाइ मतुंग न मोहन संगमगुंबा यामना अखोई मई ग थागो सानदबा मा मसाइस द खितंग सेमदो होनिंगी यामना कनो ओइना हाइजबई वानी को अखोई awana tarabising dugi khalaga hajabani ai kano there is no interest moida aduguma kano leite ngonda ko adu amana hujik akoi leiriba government sina tawriba central response scheme punamak sing sida BJP na ithijana yengselli haina aina lawi ko adubu department ama khaktang di central gi department ama oina leiriba rimsi medi thadu ikarigino why masida handa question leak oi de yam tawnari sai de karigino masim khaktana thadu o thamisina masi atomi jado thadu thamisina karigino aduga una aupa longthokpa sesida thengnari busingsi laurga tumin heta leithokibsina karigino मधुकी चबचाब बुक तौबीद्रीबसिना करिगिनो तौननो होनबसिना करावाइदा अमुक तुमिना लेखिनो इशुस म्याम ले अखोइदी
करीनो वांगांगे तो द इसिंग न पल्ले है दोंगा पोटो अदाई दुदा आइना तो होनिंग पोचिंग सी बीजेपी न सिथब नाथब याम यावरी साइज दा आई सजेस्ट तौजबनी कनोगी ओइन नत्ते अदुगा हुजिकी अखोइगी लेरिबा आर्क्वेक की सिद लेरिबि सिददी आई तसेंग हर कांदा अवाबसिंग सिगी सिमख मबुक थन्ना काय काय दनो मागी लोइरब कांदा नंगना सुमाइ तौबनी हाइबदुको अदुमा खुदोबि थेनिंग पॉइंट तौनिंग बै वानी को अइना मसेजदा लेइब पोसी अरानबा चुम्बोन थोपगी कैमता अदुआइदा आई लेजदे ओजारा जानकारी रेस्पोंड तो हुजिकी केनोसिदा खोगी बीजेपी ना केनो पुथोगा तुमिन लेग्रे हबसी तुमिन लेग्रे खागदी BJP denate leriba party si Manipur. Why other parties remain silent? Why JDU is silent? Why JDU is silent? Aduga si edoniko sum highly bane ise. Aduga BJP na political party we na saukhat thorangda si soire putwe. There are many human rights activists. There are many right to information activists, civil society may only. Why civil society is taking the issues? Political party lord to politicalize the order. Political party the CC later nuaite koi hire. Ado koi leriba right to information ki khangde NGO ki khangde lei me am sina kari gino civic action or civil action am ta lord tiba CST lei me am se kedong lei ke hosi. Moi ki role ne sidi. Okay. Political party na tokta rati Congress ka koi puno we fiu da dum lei rane. Okay. Okay, political party ने तोक्ता रखती पार्टी मसल पुनर्पिफम दले रहे हैं तो मतांग सर ज़्यादा इलेक्शन की से गांसी माँ कोई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की कोई डिपार्टमेंट और रिबा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न था तो रुक पा कोई इन्फॉर्मेशन आई तारे हुजिक जोहार हाक रबा मतों सीधा कोई टेक्टोनिक प्लेट्स में आपकी मूवमेंट से याम करना तो वो मरम ना immediate future है तारी याम नंग ना बता कोई मसे मैं आम तक कि हन बगी वान तो मैं आम तक इन्फॉर्मेशन पी बाहर तारा awareness वन में तारे चेक्शन लेने की तमकता चौरांग ना कोई रेक्टर स्केल दा 8.0 गुम्बगी मथक्ता मरी रकम हारक पे यार रुमा होजिक हारक ता बता रगदी जही खरगी मतुंग यामना चाउन हारक पे फिल्म से पे है मतांग चर बाजार से कोई कुछ ज्योग्राफी की या तो कोई नेचुरल मयाम से मत कैलामिटी मत फजन खंग भी जाने हाइपतंग हाइपतंग करी है मतांग अवांग नोंग पोक भारत से मसी फॉर द लास्ट 100 years सी टेक्टोनिक हिस्ट्री से कोई येंगुरगदी शिलोंग अर्थक्वेक 1897 असी मतों द सिस्मोलॉजी सिस्मोग्राफ का सी लेट्रिंगै मतमने मदा तौरिबा शिलोंग अर्थक्वेक अदुगा ग्रेट असम अर्थक्वेक इन 1950s द तौरिसे चाइना गा अरुणाचल गा ताइनाबदा तौरिसे ऑलमोस्ट 8.4 कनोने रिक्टर स्केल हाक्तने अदो इन अ गैप ऑफ अबाउट 50 years or 59 years माइ लापने सिमिलरली मणिपुर दसु कुंबी अर्थक्वेक से 1957 ने कुंबी दा हुजिक चपिरसु थेंगननी long stretch of about 1 kilometers ki foot ani makai launa foot ama ahum and luna se khai ba thengna ne ba adami ahing ba su leiri bani matam du gi thengna gi ba aduna Manipur si seismic zone number 5 te leire aduga tectonic studies to kanguna so haire Burmese plate ka Indian plate ka ani ki subduction zone ni syntaxial zone ni hai na yam technically si high leire si अखोगी प्लेट असे इंडियन प्लेट असे बर्मीज प्लेट की मखादा इन सबडक्शन तौरीने मनुंग द संगजलिने अदना ममांगी होकिबा सुनामी दा हिमालय से हुजिक रेकॉर्ड ता सम 2.3 सेंटीमीटर्स कुंबा सेंटीमीटर हाइ तारेको सी हेंग वांगवे हेंगलेना हाइनरीने मदु साइकी अर्थक्वेक तो तौकिबा सुनामी थोकिबा अर्थक्वेक तो ना इंगत किबा दो settle to den lo we then plate si manung da changi bani sina yamna dynamic oiba jibaw da kare haini volatile oiba port amane ba any moment thok pa yai historically 50 years or 59 years masi thok pa legre say for example 59 years ko ta high bi are kumbi gi 1957 da thok ki do ji jahi ogol ko thoe ada handak ki thoi ba si su hujik phaw da world thok riba earthquake sing sida असी भावबदी अखोगी सिना ख्वाइदगी हेन कली हुजिकी करी कबुई खुलेन सीपी सेंटर वजसिना वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक ने यूएसए की सिस्मोलॉजिस्ट सिंग हाइरी अदुना मसी कुंबी द तोमतम दे आफ्टर 5 days दा अखोगी अमुक हलक पसी तवे अदो अखोगी सिन हनग्रे हाय हंदे हाय नुमी तुमुक दा हारी से अबाउट 14-15 अर्थक्वेक ने अदो मसी मॉनिटर तौननबा अखोना यूनिवर्सिटी द लेजरिंग ए हाई तारे मणिपुर यूनिवर्सिटी की सिस्मोलॉजी सेंटर ना अखोना
seismograph se mafam mari da khin gi bani amana MU campus na whole valley sigi waraka and the hundung na ukrul gi on kin bani nungba da na tamenglong gi on kin bani kumbi da amaga sigi how nahan tau gi ba dugi detail analysis ama soidana seismology center na tawrang gane khali masi mayam si yengaga sai gi USA gi or अखोई मिनिस्ट्री ऑफ होम ना हाइबी रे इबसे मसे कोई अलर्ट ओय बम थोय कियो हाइबा ना तब वी हैव टू बी अलर्ट प्रिपेयर्ड ओर ले प्रिपेयर्ड ओयो अदुगा से जापान सी वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन एरिया नि अदु मोय द हाउसिंग टेक्नोलॉजी कमाई साइ मोय की स्ट्रक्चर कमाई तोई हाइबने सिंगबे सिंगसे अखोई की यामना क्वालिफाइड ओरबा मनपुर गवर्नमेंट की इंजीनियर सिंग स्ट्रक्चरल इंजीनियर सिंग मोय न मदु मोय से from time to time training thabi ba aduga masi update to holaga ekhoi manipur su yamna pro noi bani na sigi section thorang di lobhom thoi okay government su prepared orga leiba mathau ta aduga public sing su ki bagi mohta prepared orga khodi seismic zone 5 ta leibani mai to information mayam leibani na khoi si prepared orga lei have ni ki have ni te have you open uja phno prije adu final question oi nai uja to midla laksen gi uja BJP di khoi government se da pinpoint tauna at the same time khoi tongan ba relief and rescue gi thabuk sum jatha bahori JDU what is JDU doing have you question amo oza oza na hangki bugi pakhong puja to mir have raz ai sam ngarang si press conference loibuga ai hospital sing da satna yengi adada akoi lejari ba akoi gi member me amul ran sale moi gi awam saru yaroi okay aduga hojik le ba akoi gi chingi lamdam da le ba sing si akoi gi le ba kendra committee sing district committee gi meeting chalaga yengi ta sengna hojik akoi numitu da thokiba numitu da gari leiba meeting di numitu da mong yoropa adu gari lejada ba sangal lejada ba kari gumba sing si di onona wana moi akoi gi kanoda iroi kangko to ga ching thoraga tawraga tawba yam nungsiba polamani chingi lamdam sida oiriba si sumaina leiba ada masi akoi gi manipur si arkut zone manung da chandana leiba pot da si miyam loi khana polam seida karuma earthquake ki porsi khangudana torpusi ai madu torkani haidana su koi yamna saba thakpa kaidana yam pakhar pibusu madai gi potu natabada kaiguma earthquake torkta ga di yamna langdana ingna chikna kariguma sienba taraga su upak akanbagumba mongumba ma kokta hapaga just taraga su kitang shape to yaba adu yamna kanba akoi kainogumba gi manak lepagumba karigumba ingna chikna akoi punglang langdana adu electric wire tingiba mayam sing simaning sing bigadabani sienba chong matamda sumaina khalli masi akoi taseng na kan akoi manipur dadi si akoi gi handa kisna khwaidagi kanba ai sa sahi bom su jare ai thengna jabe si handa kisna khwaidagi kanba kanoni adubu akoi misi mina si mi mapan gumba siri basi khara hengalak pachu yari ishon kan mi voice no aduga shok basi mi chamaga khara henaga soi basi masi ai di ate top country da thopudagi di akoi si shon kan mi bane loi राजसेंगना अइन खंजबद को यामना कन्ना हारो युहारमने हजरिब को अदना अखोय मयाम अमगा अमगा कोऑपरेशन पिनरगा अमतंग रिलीफ फंगम मतुंगदा माना तौन माना फंगजसनो राज को ओके होजके ओइनदी ख्वाइदगी मरुइबा खोंथांग सी रिलीफ एंड रेस्क्यू नि अदुका मखा तारकपदा रिलीफ रेस्क्यू लोर मतुंग मयाम से तंगदु लेताना हानगी फिल्म द लेखरो मतुंगदा मखा ताबा इंक्वायरी बि चथबनि खंगदे माना तौजरबुदगी मागी फंगम थोपदा फंगजसनु हाइबगी वाखलोनि उजा ताक पिरिसि ऑन देन ngasi on manu hongi thromsi matang swaida losin jarage ngasi thromsi uja tombi amati uja ranjal lengbrektuna thromsi mapung phan bidam ta ujani bu thaga jokondok cheri appreciate your joining thank you masini ngasi manu honagi throm ngasi ge reason se karam togi bage akoi da khan bir pa yagani ko email id di impacttvnews@gmail.com natraga ko ge facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join togiraga comment amadi feedback tha bir pa yagani with that this is Rajnath Thomam signing out see you same time next time at prime time have a good night